Ja, Vivi.lu proposiert dem Klient nëmmen Annoncen vun Immobilienexperten, wie eng Sicherheeten hunne stand do. Bei Vivi vun den effektiv nëmmen Annonce vun Immobilienexperten, also vum Member vun der Chambre Immobilier, als Berufsverband hun mir do eng wichtig Responsabiltäit fir de Klier géint schlecht Berodung zu schützen. Geht zu schliesslich Klier sei Geld an ob dat do de Käfer oder Verkäfer ass. Et geht awer och gréisser Monton an do sollen sech net mat Amateuren ginn will vu richchten Immobilienexpert beglede losen. Den Expert ass net den sich selber so nennt, do muss sich schon eng héiger Instanz an eisem Fall als Kommission de Surveillance gucken an den Titel verginn. Me wéi eng Garantie hunne stand do als Klient? Wann der eng schlechter Fall mat engem Member vun Eis hut, dann eng Kommission de Surveillance, die sich die Probleme der këmmer, der guckt eng Lesung ze sichchen. Die kann am meescht fall auch Sanktionen ausspricht den Agent an dat bis zu wie und de Minister fir d'Autorisation zeien. Am méi Informationoen fan der op vivi.lu de Portei vun den Immobilienexperten.